Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kanyau Trap Integrated Territorial Organization. Henne kasngi kalalet ya kendo yu Presiden ke BJP Meghalaya uba Ernest Mauri, bat IT HU ya kashiti ban penpoi sya Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi. Bat dawaru na u bantung no ya ka Special Committee da ka office jong Menteri Rang Badu Kari. Haka baon kli ya ka da Menteri Korbari ban Pyntreikam no ya ka National Solemn Commitment. Kabakila ya soilang baka Annex Agreement bat balak priang da usi Raja Gopala Chari. Ubadai u Governor General jongkari India bat ki Chief jongka Federation of Khasi States haka khat nyau tere unai lar she jar khandai spa sa phopra. Kawai ru kamat kabakila dawa kadai bantung ya ki MDC Shuse da ki CM Lengdo Sardar Wahadar bat doloi jongki Hima bat ilaka haki HADC bat JHADC. Kadai ka agenda kadai ka juk agenda bangila da ai au Governor Sri Satya Palmalik ka khandai trek na khandai arpo wai kapang hi kerju hi kapang bomda ka sini kadai mangi ki request man constitute ka special committee ka ban khli da ka office yang Prime Minister but ka ban chair do Menteri Korbari ban I effect but ban implement no ka national solemn commitment kat kum ka annex agreement ka bala soy da Shri C Raja Gopala Chari Governor General of India but is klik no sensar lanik di chief the Federation of Khasi State and you operate abroad kandai sa putra kabaar kadai ban depoliticization and provision yaki spokali ki seat jong ki CM kilingdo ki Sardar Wahdar di dalai jong ki Hima berkilakan kabakin J Pramati kumki nominate MDC haga badai balengi wan yakani pan trainer badai ngilai kat kumka manifesto jongka BJP keren mensua bak ongbarok kini ki agreement ki barim jongka parti kidai ban respect dia kini ki instruments dan kita ki solemn hapok ki tribals dominance area kloy hadian ka independence tadi halor kan ni ko ban budian ba ni pan ro jing kisah ni ba katkum ni to ka amendment of 6 schedule I think mo daka sarkar India naka parti jongka BJP naka imbaja presiden riyong ba tinsekran halor kan ni ka jing thok ni ka bangi dawa ban depoliticize no ban bari ki political parties lana ka symbol ane naka no ko party political party bakimdai shu ki habnya le kumbiyale ki toloy kise badai ka discouncil hi laksna hakata perkom banjadai ke kriti ke dustur baktu customary law belingi keren ni kata ngila i haka arajar khatsan khatra kalami ko bi ko political party no ko discouncil ko bakta mat yong badai ka to ko pisa ko badai pada ndrei kami man kiseng sang parti ke bangi ni ngimla ban pada bak kapisa parti ka discouncil hi kadai banjada ke kriti ko dustur ndrei ko kan no politics tengam dari pilih lagi kai ko pamilya po discount I don't need to mention bro khat kita ba kitip ji kata kedua kali agenda sekali kita di jadi kita ki agenda ngila ada highlight ba kebenengkong hi kadai ka to bungi ke ban Pyntreikam ni ka national solemn commitment ka bala ya so hokan yung trek bas national support pat ban bar no ni political parties kumbal la le hapo ka municipal election haga amendment act araja haga sau tarik pada April kan dia hagane kelak don ketuka section khatsan ia ke bong political parties ba to contest election no person shall be allowed to contest a municipal election on the ticket or the symbol of a political party recognized by the election commission of India ya kan dia boleh lale uhat kokor la convince sekilai bu arnut kirang basno kenang ba kinu ki party peaceful text kimde bandol data kenang ba ekretif ke distur banjo bancet